الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. فلا يعلم الإنسان في أي دواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. زمزهالي وكيوان رويلي وكوانزاني نزمهاك كفيري نزمهاك مسلم nao ndio wakana zihima jana manane wakaufanya biashara wazima ijahata wakati wala kafiri hambe muislamu ya ukaya gebidiu litambaze shama hani mndu yarengemba veya hahende zahe hauka mimi ngamena jitihadi ngamena mhono wa hazi wewe kutsina uwafikia na ukawanyise yala mapesa boikawa ndio wayatuma dizo wanyise mapesa yala haina mzima bala harengezo hima jana mane za dinar wala kafiri uyarengezi hima jana mane zila pamando asonda hondo mndu akana nyumba yakawihuza hasiyabo harenge zuhijana za dinar ahuluwe nyumba ya valerila baada yabo ende hapara wala mwananya muislamu ili yamjuze izu yafanya amwambia onda ubu fulani mtondo waone basi hulu nyumba ijisawa kiasa utosha. Baada pala ndo dizola mwanzani wahe hadungana naye ende haone ila nyumba wala mwanzani muislamu amba masha Allah fikira njema nyumba ijisawa wala muislamu hamuuzisa ukangehu ihulu haralinga nyumba ino wala mwanzani kafiri amwamba ukayati hulu hazuhijana za dinari katula mwamba kama masha Allah fikira njema fikirindo halisi. Baada bala wala muislamu hende zahe hende harange zuhijana vahe hajusemanza winguni alisomba Allah subhanahu wa ta'ala na ujuza Mungu ya ukaya Allah mwanzani wangu ahulu nyumba hazuhijana duniani haizo bomfame wangu ngamdongozi vijana za dinari zino vangu nzisaidie uwatsona au hanza zirati zahahu uje uni hantize nyumba mbeboni ya Allah ndizo ateni nje maila arengezo vijana zila asadio wanduwekao ukahutajia reka maskini reka fukara endeza ijaba biripanza tena ule mwanzani wahe kafiri halola baada bala boya lola endengu pare mwanzani wahe ili ato ujira hosoni mwahe yamwambie ya fikra ya nyumeni yafanya hampara hamkaribiso hahe hamjuza ya fikra ya nyumeni yafanya ya ukaya halola mrumshe jiso kiasa utoshi basi atajumwambia wala mwanzani muislamu ambaye yo fikra njema masha Allah ujafikiri naye lafu hamwambia geulo la haraninga wala mwanzani kafiri hamwambia ukaya timlola hazuhijana za dinari wala muislamu harudi hende zaho dahoni hahe hende harengezi vijana hajusemanza handiso womba Allah subhanahu wa ta'ala au tarajazi radhi za hahe au hamba ukaya rabbi bumfame wangu mwanzani wangu halola mrumshe ujiso uno duniani hazuhijana haizo mimi au hanza ziradhi za haho ngamdongozi vijana za hangu zinu nzitowe sadaka uje uniloze mwanamshe mwema mngoni mwana wachewa mbebo harengezi vijana zila tena asadio wanduweka wakahutajia hende zahe ijabo biri panza tena wala kafiri ende harenge ezihima jana maili zahe zabaki za dinar ende hulu ziungazi ilizi huu baada bala harudi ende hata wala mwanzani wahe muislamu ile mwambie fikra ya nyumeni yafanya ende mwambie bumwana ujua ya fikra ya nyumeni nafanya wala muislamu ambaye ufanya ambati hulu ziungazi ili zihu hazuhima jana maili msondo wazione ende hamonisa eziunga wala muislamu hambaka masha Allah fikra njema nguja fikirina baada bala henzaho dahoni ende harangezi wima jana maili zaha hezabake hajusema anza haombo mfaume wangu ya hulezera zahe tena na umwambeka ya Allah mwanzani wangu ahuluziunga hazuhima jana maili haizo na mdengozi majana maili zinu nzitowe fi sabilillah isaidiwa watona ili jaunike ziungazili mbeboni harangezi hii majana maili zila anyisiza kwa hutaja honti pia ihundia katina hata shabaki baada bala waensho waili duniani ataiju wakati wa hufa wafu waili Allah subhanahu wa ta'ala hatia wala muislamu mbeboni ndongo ya mwando yaifikiri di mwanzani wa hewola kanaye duniani wakaufanya hazi wazima fa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun wenje mbeboni yaono wandu wala mbeboni hula hawanti pia hawauzisa ya ukaya ega mjaona mwanama tuo kwa hambwa
fulani hunu babuha kama mwanzani wangu duniani wakati ule wala ndo mbeboni obanaze nyisu wansozisa ewondo engenda ho ondiso tunda ujumala ni bekando yaliyo vaheola muislamu ulombeboni endelea na uteta hauoni sasa sifa za hahe namna ya kaya duniani. Qala qailun minhum inni kana li qarin, yani doi mtukufoi muislamu hajuzoa nanya haonti pia ukaya akana mwanzani wahe wakofanya hazi wazima duniani wikao hadonambia ukaya ebano bo fulani ngokubali ukanga busiku wa kiyama ngabo mbebo ngabo mndo idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamadinun ngokubali yauka ekaresari sunguha ziba baada ya ziba hizo zitereha zisunguha kafu warjoka urudi rilamlwa rijuhe rirejeziwa hamadina mnabika urakaya mtakiyama ngokubali mwajuwa franso mwajuwa walinge mapesa haho wenda wahula nyumba wahula ziunga walola mndu mshemwe maundulani wasterehi yaqulu innaka laminal musaddiqin la muislamu ngoambio wandolo mbeboni ndinao enamna hiyo yakwa mwana mawoyi akaunsolitisha yakwa nifanyembi ntitoe sadaka ntisaidie watsona ntiswali ntifanya njema haizo demana na pupa la uhanza ni juma halani yaliyo walihotsami tisati njambeboni la mihari mwema sterehiano basi ibn Abbas ngombukaya mbeboni ngabo adirisha waikao wandu wajukwa hima wadoangalia wandu walumroni qala hal antum muttali'un, yani wala muislamu wala waambia wananya wala mbeboni ze sifa zahe mwanzani wahi ya duniani wala wananya wala mbeboni watumwambia kaya kuja wana bola mndo kwa mtsaha so lange mndoni ngoli mwandaya wala mwanzani muislamu ambia wananya wala mbeboni yakaya ye mtundu umahalani bwekaundo yalionga mumonao wala wamjibu yakaya namu ngari monao uenda mwandaya wamabaka ntuba humone طلع فرآه في سواء الجحيم wakati ula wala muislamu ba harambio ndahi mibodirisha juu ndo hanza tunde ahundula mwanzani wa haka dunia yakaujidai kangena ziunga ngena mndu mchaujiso ngena arudhi ngobo harimu mro jahannama ngondo mwandaya ya Allah qala tallahi inki talaturdin basi wala muislamu uyaona wala mwanzani wahe yalo harimu mro jahannama ndio mwandaya amba ai badi tifikirindo badi tirendendo bona tuhushilia wallahi ngatinda tuhushilia njoka banga mwendo mwandanda minawe alhamdulillah walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin baukai manalo mbeboni yalo harma neema ila ndaboka Mungu hamwanziza zanjema harekonese ajua uka imana ya tangamia dohanza ha Mungu subhanahu wa ta'ala ula mwanzani muislamu uyalo harimu masterehi ala mbeboni bayakana furata ajihundu hadi waza ukabala kabati mfotena anisambia wala wananya wekao ndo walio mbeboni wazima ukaya afama nahnu bimayitin ibanu kweli karana kahufatena baada randara hafa duniani kweli kartujuka ubaki harimu masterehi ya daima batina hufa illa mautatana al-ula wama nahnu bimu'adhabin kweli karna kahufatena dola mfua mwando rafa duniani kweli karna kahuadhibula kweli karna kautabishiwa narudi ratulahu nurene rabbar muyadhabu ya Mungu subhanahu wa ta'ala akana furaha kiasa utosha inde hata hadiwaza ukabala katimbe boni basi umuislamu wala ajuhunda harimwe furaha ila ajuhunda harimwe taradudi Allah subhanahu wa ta'ala makinisha yeroho inna hadha lahuwal fawzul azim, yani abu muislamu tuleuke makini bazinu ndo zilibwa zeema humalan wahajahunu kuna uroha wala kuna hufatena wala kuna wadhibula wala kuna ukamwadi yande mashaha ya dahar لمثل هذا فليعمل العاملون, يعني الله سبحانه وتعالى غروسيو
rifanye namna inu uyo ikangaranza watu rijeri njembe boni hizo eko onbe mndoni wanja mndoni wandambe boni wanjia hambe boni basi kawajo ujiri mahadisi baina hawandu waliombe boni wandu wikawa wajukoka ya mndoni. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. يا الله wandombe boni ikawa njia waono ila dhambe boni basi ngoja urongoza wandolo mndoni ya ukaya onda nyi bikaanza mjuzeni ya ukaya sisi riwono ya ahadi njema bikando Mungu yarinika ya ukaya gujori liba zilivwazema karjoona masterehi mema mbeboni ika rimwamudia wae cheri fanya njema karjamaa aswi haizo rikaanza rijuwe sisi rilombe boni ya kwa enyi banyu muono emiadi emgua hanyu emhansizaniyo muono umro jahannam muono umro ambao al-ghassaq muono umro ambao al-ghislin muono umro ambao al-jahim muono umri ambao zaqum muono ya adhabu wekando Allah subhanahu wa ta'ala ya maadalia niyo basi wala ndomdoni hawati pia wajoji bombe ukaya naam riwono emiro iyo hawati pia riwono ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala bikao diarambia ukaya harehensi zayo wekagarjamu amini ya Allah basi kawajibu wandolembe bone namna ila Allah subhanahu wa ta'ala wajo amrisha nzima harimu malaika hereka Jibril reka Israfil ya nadi haujuzo roka wandolumdo na hawati pia wala aniwa wajo baki wala kahar adhabu فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. nzima harimu malaika hanadi haujuza uka zelaana za Mungu usi wa Mungu uendelee madhalimu wa kufuru Mungu watufanya njema duniani yani hauti pia makazi hao mdoni kanajo parojo wasamihi. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ولا نولم دوني هواتي بي وونا ولا نولم بيبوني ولو هارمو راحة لما استريهي وواتو mwanda mwandaya warumiza wala wandu wikao dwalom beboni yaka andanyi bwana nyasi kamribamba maji ya borahana hamwari ni kambabe shala bakando Allah subhanahu wa ta'ala mruzukiani mlao rahala mbabe watu raona ila dhaiyo kamkaradhi mwaribamba maji rahana hamwaribamba hindu rahala kwezi watukufu basi jawabu ngojohuja soni mawala onruwekao dualambe boni hawutsimbulia wala wananyawekao dualomdoni يا الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يا الله ولا نبيكون دواجوكم ببوني wajuji buwandu wekando walomdoni ya ukaya emajiano neshahula wekando mzita hao Allah subhanahu wa ta'ala azimani Aisha amharamishani kani kamtina adra ya udhuku ya maji ya mbeboni kamtina adra yahula yashahula shambeboni الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يعني waruwekao kwa dini ya Uislamu wahafidihane ladha ya dunia wadiwaza Mungu subhanahu wa ta'ala kwa tina shwa hafili sao katika dunia basi mauditi ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala waombukaya kujuatia mdoni ya warenti ya wadiwaze vahe kakawalanga
hamade namna wekao wanadamu wano wadiwa zamgo duniani kwa jahafili hawamaabudia, kwa jahafili hawafanya njema. Holiho wakao kufuru ze aya za Mungu subhanahu wa ta'ala. Holiho kwa jakao amini ze muujiza za hahe, kwa jakao kubali izo wekao wa amrishiwa ne mitume wekao waerewa. Baina hondo amroni nuandu wambeboni ngabo wandu wakuhamba ashabul araf. Yani ondo wala wandu wekao madhambia hao nezenjema za hao gizo sawa kwa tujua wafanyeje. Ngojo enda mbewoni hongojo henda mndoni ngolindao ya hukuma ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Basi ngojo hima baba hanu watula upando wala upando mhono msheni ngo mndoni wala upando mhono muumeni ngo mbeboni. Ngojo do walala wangalie wandu wekao duwalo mbeboni ona imasterehi walo harimwayo wetamani yokaya Allahumma mfame watu rijali yereke mungoni mwandu wekao duwalo mbeboni. Urudi walala wangalie wandu wekao duwalo mndoni usikitiha uhamba ukaya Allah mfame watu utirijalie rika mungoni mwandu wekao duwalio mndoni. Wa bainahuma hijab وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يعني ولا واربكاو kwa tujua mwiswa hao holiho madhambia hao ngawo sawa ezenjema za hao waduwa lala wajusezi twa waangalia wandolo mbeboni uwalaulia hanamna njema assalamu alaikum yabunganyiji baraza masterehi hanamna ya wafairia ili wanjie hula hamade kamdu hao mndungulo mbahindu ndungena nzaya bayamdu jitriniana politiki ya ukabala nganzo mlaulie na mahadisi no ili omwiso mndu wala jokuba mbahindu ule. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. wanduanu wao walianza wajisema tena wangalie wandualo mndoni basi mio hao hawantipia ikausikitiha wakajisema anza omba Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ya Rabb mfame watu tirijali rikaya wazima na wekao ndo walomndoni ya Rabb ripone sharisha hao ya Rabb. Basi wajorumiza wandu wekao kwa wajua sura za hao wekao ngojo kamndoni waombe ukaya andanyi bo fulani na fulani awanu wandu wekao ndo lembeboni wandu wandu wekao mkaulava ya ukaya zenje makozi fanya hazonti pia kazi tina faida zitadaka kwa zito ula mwaiju ibada kwa zifanya zilazonti pia ula mwaiju awanu ndawala wandu wekao mkauri hadaya mrambia ukaya kwa jakaharimwe haki wandu wekao ndo lembeboni wasterehiu badini wajinga badini nyandrabo badini mkauri hadaya sasi jangaruneze kweli ya ukaya nyindi mwaka wambeze ndrabo ukanya nyinganyi mndoni wandu wekao ndo kufanya ibada usaidi wandu ufanya njema ngombeboni. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. يعني وانوار ويكم زنجما زها ونزمبي زكا سوا وكوچوكوزا وانو مخصوص ويكاو كواجوا وكمدوني يكايا badini na ndabo bufulani na fulani ndola wandu wekam kwa ujida ukaya kwa na hunda ni marehema ya Mungu kana watambe boni eti tawan hawati pia wala mbeboni banyu nyinyi mwanjia mndoni basi wambe namna ila Allah subhanahu wa ta'ala wafanyie irumbi bao gihamba udkhulul janna la khawfun alaykum wala antum tahzanun. Andanyi ni wandu wekao zenjema za hanyu nezembi zilo sawa na mjie mbeboni hanyoti pia wala ntike wahara ntikane huzuni bamide mfaume wanyu timsameheni haina ambi mwafanya zenjema za mpuzi zani timonjezi zanizo ili mjohunda ziradhi za hangu mjie harima za rehma za hangu mjie harima mastere ya hangu nambeboni na mjie mwangarie wananyanyi mweshi hausalama na amani dahari hombeboni. فأما من
ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. mndubwekao maulisa wa kiyama uwizani wahahe zenjema zahahe zizorova gizo zinji zishindize bizahahe bahi ungena toma njema ngena mwiso mwema haukaya ujonja mbeboni. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya. Ama mndubwekao uwizani wahahe kujazorova yani zembiza hahe gizo zinji rahaneze njema basi makazi hahe domndo wambao hawia. Wama adraka ma hiya narun hamiya. Au mndo unumndo wambao hawia unumndo mhali kiasa utosha nguri pone share shahao. Maudhusi ya kiyama gabu wanadamu maislamu wekao kufanya makosa wajonjia mndoni wataabihe warudiwa rohe wanjembe woni akowandu wanu koja kufanya makosa mahuta yala bahe mndo wa mwiso ujuka uroha eka Allah subhanahu wa ta'ala hamtoa mndo ni hamhansi hari mwezembebeza homdo ure mwanele joto basingo jona mndi wekao nguo hule ulona mvuli mwema jojusemanza yambe ka obo mfalme wangu nibulie nede nake karibu ni mwamri ula ire mwani mbahawa mvuli mwema ulobala ntaole joto lile. Basi Allah subhanahu wa ta'ala kujumjibu mdu ya mwambe ukaya inga weswiri ukakuna unitsaha ngozinroaji ekati hunike idhini uhende ola mdu ujamba ukaya ya Allah ufome wa na utukufu wao wallahi sina utamani ngozinroaji. Basi Allah subhanahu wa ta'ala kujumwambia juha uende osoni mwamdu ula wende wakenti urenge bahawa uvumwa. Basi mdu ola ekahende hakanti ontili mwamdu ula ansorenge mna hawa ujoju sema tuangalie usoni mwahe jona yembevu oilo karibu nemi wangu hembevu rahaka jabalwa ujurudia jusemanza yaombe mfalme wahe ya Rabbi mfalme wangu ijalie nende nake karibu nembevu katiula. Allah subhanahu wa ta'ala ujojibu mdula mwambe kwa onda we eban hurende sabari ndo tistehi miadi warenga ujana bako yakatunike idhini ujahu kansi hari mwamdi unu kuna unitahano goza saya mduola ujuridia mbekaya ya Allah ufome wao nutukufu wao nishurumbisha hao wallahi ntina utahano goza saya ekahuni beha sendeti kanti karibu nembebo tudangalia jao ni plane. Basi Allah subhanahu wa ta'ala ujumnike mduola idhini yende yakenti karibu ni magoba ya hembevo alisangalia wanawashiwa mbevoni ni raha ilo mbevoni ujuridia mbe ya Rabbi umfome wangu nitie mbevoni. Allah subhanahu wa ta'ala ujuridia mwambe ukaya unda we ebala kujanaba ukaya kuna unitahano za saya sabari hindi utostehi emiadi warenga bahi mduola ujuridia mbe ukaya ya Allah ufome wao utukufu wao nisherumbisha hao wallahi ekahuni tiambeboni sina utamani ndogo za saya ibada bala ngutamani hindi kuiza kauzi tamani hazo ntipiangizo mbeboni. Basi Allah subhanahu wa ta'ala ujumwamba ukaya ubu fulani njia mbeboni angarona nyuho. Allahu akbar ya Rabbi ribe mwiso mwema. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.